Kuraganisa barikubaasa abikiriza barikuhabirwe izoba aha Kereziya ya Kahimbi Catholic Parish eri kushanga mu district ya Mitooma obo mushubuzi kandi enzarwa ya Mitooma Gerard Njuneki yabanahereza yo monstrance ningashe cyoma ekyo kutamwisa akaramentu ekimazireho miliyoni 10 kurwo mu ihanga rya Itare owa papa cyari to kushimirwa kwingi mu magaraga abakristo bari ya Kahimbi kana ne Kereziya yo no munsi yona abo kubanemwe yari ya Kahimbi ke kubeshemerirwe mbarara akidayisize beshemerirwe kana ne ihanga ryona nensi yona beshemerirwe. Reverend Father Anthony Mwebaze yarabura abo bona abarkwetwaranga babe haruhanga atiyo nukwe kusima Njuneki ahawe ki yakora ngatabihwa bweni ote mamani mingi okurebeka ngo ruhanga wamuhereza icyo wamaraganisa rero nubwo icyo ramushabe n'umutima gumwe kandi uyeshireyo okiteka no kwifubira arachikuhereze umbwire oborwenda wahereza yo buyambo obu Gerard Njuneki yagambara abakristo ngo buryo umwe azo mu rutaro orwo kurwanisa obworo n'enjara omu makagabo aturiyo mu rutaro rwo kurwanisa obworo turiyo mu rutaro rwo kurwanisa ubutamanya iramunonga tukunda bagira umushaka bakarwanisa urutaro urwa pandagari urutaro rwa Agacencwire aturu urutaro rwa Agacencwire. Omuganda nkaga abenchiriza y'abachwanga n'ingashi Seventh Day Adventists barabwirwe kweharo kubaboro ebyo nabugamiro nyumwe bazyo aha mukoro gwo kutongoze kanisa ya Kabuhe Seventh Day Adventists obwahati ekuzibwe ekatebwa harurengo rwa district erikwe yahora aharikatanoga muhimbura hamiche mujare emvendi omwe no mumwe empura kurare turemera mu makanisa kitu abesho aho abantu bajwire mpaka baso mu church board empaka baso mu district council empaka baso mu nchi empaka n'abamara bakorwa mu kigo no kushaka batashabire yo mwa kwato abebepesi abarundwa ndabashaba ukurango twakwatanisiza hamwe twakora namani twabicukuribiraho abandi bantu koze district council n'abantu bakuzire mworeka maturite mu kutamisa nkiko mwana planning mu gwinjiri Paima yo kwasibwo buriso obu ombutongore okusima kwabo bakorabize ombyeshongoro Gasha kwa Michael atwachiri.